Yahoa mwezi 19 wa Fevrier armwa tarehe ya Komor kwezi watukufu maraya ya maswan hatu amani usalama na tumbu njema insha Allah. Rongo leo Yahoa mwezi 19 wa Fevrier mwa 2021 inasiku mbilivani rangu rafanya yafanyishiha ilibunjilio lako lindwa lako lagulwa lako lindwa haruma muzu wa fomboni mwali watukufu rika rongo wa tawanya gizirongo la vantu wakoro mwambasikio futo fungulwa wantu futo swamilwa wantu shiaria nsondubuzi wa vrongo la nyanyi wamitika turongomba tinato ama provu ya shafriki kaito za mwanashikwete haruma izinya mazilompa ni pia haruma idunia shinya mashliba vile ndovu ya Afriki. Vavor kana toma rakomia Mungu ambasukuyo vuzdwala mwana shikwete mwampo mtutu mtiti. Walakini raimwangalia lezonge hijiri. Haruma izoro mbarende zako tuhumuluade zako rongoloade zako tumainiwa na wantu mbanezi hijiri basi kafa hijiri toko yonsi kabunjilio wantu waendre waka wengi vitora huzutuba nyingi remu altari be kafa rongolo ansongo muhimu itoko yonsi mbana rongolo bavo halifikiro donge hijiri kajelu kia waswasalia na wakomoru wengi shizungura ngamba rizde seve yani karaji vwa fetemana karaki antongo njema tongo muhimu mbane rongolwa be kubali mbane yoti mbovu halo ukambane sukuini jerende irengo ifanywa antongo ndibwavu yoti mbovu mana remwangale muhima wa isukuini ilombane maude hali zoronsi desuki kombane wantu wakendo wakensu wafikana amba wasia jatienziani namna ingina ya huvingana masiwani wantu wajutianziani namna ingina hukamba masiwaka kula shwa shijile raimwangalia volomba nende suki lomba nondo watongeza wantu wajatianzia turnanti kajorikia turnanti kala gulava waru malikati wala fomboni benar kubaliana mba volomba nentongoini iza ihensiwa ambaneyo sukuilo mbakakula mwahaitona hanijiwa iyo timbovu na mazematozi na renge mwamtiti uo rampara remkubali mana kula mwahaitoregea ya lazumu rifanya vani dokarfanya jitihadi tekemba intongoini iskemba neni tarehe ya bure besi tongolomba nede za anzimulamba sazi fanshie tongozilomba nede za rongolomba ilazimu situanziani zitilihenziani maana remwangalia leo watukufu mwirunwalo tabulwa mwali ina maenshiri na mitano waja leo vanu waja warungolombane mwirunu kausirukulwa abe usiyo rozwa na utiluantaha ile ubaki wa daima raimwangalia imwirunu leo vani rsambiana tambo utolo eshinye akori ya fomboni itolo amarimbo pia be mwiri wa vavo utolo eshinye bel gozi la vavo ijiti ya derazimu rifanywa mihalini fikiriwo dewenda mbio rangalemba na mnantinde rtofanyao ataligozi lindiske gozi tube na eshinye eshije atayamavuna ya tohau ya zalikana yali yakazalikana mwa de wowo harmwa ishari ya mshinsiletaka vile zalikana mema tena njema tena radana zile vile parwa na shari ya mshinzimbane shisho sisija jeshtahi mkataba wa fomboni uwa tongo nsanu ikembane zode zirtanganyisao mana nchini watukufu nsiregi antongo na irongo na wirongoa vani langu yarenga uhuru watu aliswali hafanya sharia mshinzi hali ya ukambane shire wa maore waze shenyese mbakafsishi siwa shitojua shitawalie wanyawe kula shituwa shitojendesa ya hali ya shoyo no masura aliswali hajapuliwa vijafanywa Republik Federation yika madepute waka wa federation bevuka ya madepute wa chisiwa
ya kwerwa makomise tidala na musami vuka gouverneur wa Shiswa Lombane ako votewa be akana vomana ilomba za kumruhusu atsinzia ntongo nyingi za Shiswa shae msomo swiha wa ushababi na ntongo nyingi za Shiswa vomana zikana gouverneur vavo idaula ikana ntongo shashi yoke ifanywa mbele iriwa na nyamaore wantu washamenye wakatrata para na fomboni wantu wafanya mwezi wa Desemba ma 2001 isharia Lombane shahuvuratse na wanyawa maore hali ya ukamba kakula Shiswa shijirenga vamana shijendrese vavo ntongo zinu wanasifanywa kasifanywa tu sifanywa kakula Shiswa shikefete na lala wananyawa maore watona mbanaenda enda ulo wa maore kartoke kamsizwa na rangalemba na mnantini dortoshindo orkevo moja na wananyatu yori bandban mengoni madhumuni basi umwiri jitihadu wananyawa mwali mnaivo mana na haso sifshangirie umwiri unusife berende mbio ujevo ya marunda ya lindwao marunda handali yaka mema be yaja yangamidziwa vavo vutwala marunda yangina Ilombane yayo yatodumu yajividze yastiesima nafungatite manga vujama na udzima watu maswani mana sambia na tambo leo udzima kauvo udzima rongwa sikule mbakafsu udzima wa kweli kafsu udzima wa kweli na udzima onu nana mnandriza huka kwezi watukufu harumwa hutuba ya mheshimiwa rais wa daula ya Komoro aitoa fomboni afanya ntongo mbili wamtisiki yahandra arongwambane mitera wakataka ja Komoro katoa Johari arongwambane halwa ya Shizungu il y a plusieurs formes d'unité yani ujamaa udzima una kalte nyengi mbauwa uka una namna nyengi ya uka vavo kajolo kia akola gwa demaore halito shao berongwa vavo makakula ntongo itwalu wavani istwalu namna ukamane tofanyate wa maori wajue wajivie waje vavo ikalte yon sirto ifanyorono mba ya uvuwa moja itoshinde zidishe udzima watu yon njema zikalte za ukava moja za nyengi na rais airongowa amrongowa mitera airongowa basi narsikel fundrollo rongwamba umwiri unu ya mavuna ya marundato Giovanni ya lazima yangalemba na mnantini dortoshindo orkevo moja modelintini na mnantini halintini dertoko va moja orkevo zima vavo mwirunu na rutilie mtronta ntaha ruroze ushingeshinyo heshinyo shema shijibwavu ritoshinda tupare ya manufa risilemewe tongi avili raisa irongo avale akati harwa hutubahe arongoa pia ya makungumanyo ya dunia Ilombane yaja ya tia mono harma alikatiba la fomboni skulako sinwa baske zwa tukufu makungumanyale mengi i dunia pia ikaija vavo remwangalia ikawantu wale pia watia mono likungumanyole ilikatibale vavo ilikatibale lina sura ya Jombane un caractère international yani ina sura ya ukambane lin katibala vinge dunia kamili linti la Komoritu linti la wakomori na Komoritu be dunia kamili renge itia mono vavo na ike dunia pia itia mono vale ija iva isura ya hukamane katibala shidunia kayaka lazima yakamba fisilamu trabamia wekewahe abadili ntongo itoko yonsi vavo kakula mabadili ho Ilombane afanyiwa haruma alikatiba lekwezi rangi afanyiwa na sambita uparavani vavo yayo ya haramu kadunga sharia kadunga nzia risamblamba rivoter sijua zivoter za hijiri karsinga babana unwakatwa tumu karita hari fanya ntongo za ujadzana hasira za huambia na ntongo za atini
utumunvani burda waskara paro lihiza karaparo berto zidisha tena uburda bevani rsele zana kakula ijirvale kwezo watukufu ambane badili sharia lombane dunia pia diaka ya shisinya ya shirengia garanti ya shirengia ambane waside joko voma na riangalie vavo kakula ya badilwa vavo yo haram mutlak vavo kaakiri kajol kiaramlo arvote basa tukufu miongoni mwa ntongo rakozilindia pia zirongolwa kazarongolwa rakore mana isirikali wakati yako nongwa haru darina jahom mzuani waronwa bane rsija zironana rfanye suluhu la taifa yo mtene ni rongode wao serikali do rongoa rsija ronana remena hisabu yakiri na kayakiri rangalie kava za ubadili kava fanywa suluhu la taifa kala dhukurulwa zihisabu kazaremwa mana ntini karsi jwa imana bunjilo alfanshi habe vantongo tena lazimurima hizi harma wanfilo banede wa kava moja wakorsa hidia na horshangiria mbarshiler parana vuka Afrika Kusini, Afrika du Sudi, vuka Morisi, vuka Bushini, vuka Tanzania nsizo karaski ambazirenge mrongo vale vozi na wandu wantulo mbao kava moja na wasi warsaidia warshangiria warsaribia wa tarsindir wasuli rekana tambu itoko yonsi wantu wao majirani wao karawarenga fuvu vale vozi karawaona mbao toa hutuba manantini wantu lomba nendo wakova mojanasi karawakia karawaona kawarenga fuvu Tanzania ambiano balozo hemba koje kansi hunu atolo aske komori ile skemba nevale asijipara harma fardo endre ataendarenga na mrongo vavo esanisa mba wantongo kasijividza yo fasiri ntoja kemba na titona fete vavo wantongo kasijividza kajulu kyava mabunjilio wajarenga be wananyatu kawaja mana ntini mana za kujorongolwa watumu mbatile zako lazimu wamisiregi andongwe mbaitere mamtitira mpara nedu ukamba intongo itofanya mbakula mwaitoka na rangi vavo tientraha rozemati ile shinde rizalise mavuna mema watukufu kwezi na munruhusu nifereshe wananya wa shiswa shamwali mana ntongo hijiri hao wa mali leo vani rikubali hason simbane wanyu de Geneve yatu wanyu duantulo mbaneka kula vaikatambu nsijo siyake arparana hanyu kajolo kia kamaja pia wamsideni rongo wao kajolo kia vantuaron ambaka wavitewa waja asra mbaka wala ikiwa kajolo kia vantulo mbane dioro opposition wao kawafenza waje kawaja be mwiru hijiri mwiru tabulwa tongozi hijiri wame nswambia titana na wasarbia mana ratumuni pantongo titana zirongo be opposition ya hikai fikra ya in opposition mali in fikra ya inu yondo njema mana msanyisa mapta hafai mafanya ntongo ike antongia kasidi ilombane isirengwa anzima za kasidi bena ikamsaribiwa ngadali isemwa vodo zero opposition angazija ikaijanzwani sina hana wakaja wakoja wasarbi wanzwani watie fijo na taharaki nazo wanzwani wahara na ngwatka mtsamdu kawarengwa fete mtsamdu karengwa fete domoni wajawani kawarengwa fete yawani ndi ajiluana mana ikaiti ya fijo zaidi beanda kuli kweli leo kamba tamtsamdu na domoni karengwa fete mana leo vanu wanzwani kawasta yari kuja wantu wajasarbi mana mfanjao wanzwani waivu ya ukambane warengo zanzima mba leo vanu sihima fijo leo karsi hima wananyamali na yanzoka nzuri muskubali masarbiwa na mimi sijua mbazo ntrambo kai wantu wano mbai oposi ya mwali yangazi ya jaja msaribiani
nsambili nyini mbazo ntambo bezi na azuma zanyu. Ala kuli hali. Na vivyoe wa mali kajolukia wasalia wasida imba wa mali kawaja be vulorengwa wantu ngazija mzuani wantu zaidia alfudu warengwa waja mali waja kwa warenga fufu haru malibunji lio mwali mwali mzirongo wanyule mzoe kweli na ntambo kajolukia wasalia wasirongo watenamba karajivu wantu watamana wavingi glasieri na mikoba ubadala hafili hana albunjilio wakorongo amba ento parahavi introvinto parahavi jimbinto parahavi fi zuri sisive no wamali wananyamali tamtafadhali narishezo rangalia mba albunjilio li hijiri kafsi ntongia hijiri viri salama salmini rimie Mungu mwahani insha Allahu la imojo fanshiha riferesheana mbava njema za hijiri riferesheana natena baftorongo lantrongo njema nzuzuri indovu kaito tatena mwanashkwete urdelewo watu kufura tumun narzie van vanyengi na kutanizi rongo ebe narzie vani tumu wakatwa uva moja mgardiani uva moja tuke uva moja ritwamihiana riferesheana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.